asenze ama-word problem, ama-direct variation. Sizodweba islope esizobe sisivezela i-variation yethu. Bathi lana izinga leshawa ethelela phansi u-2.5 gallons i-minute. Thina kumele sitholeke ukuthi kuzothatha isikhathi esingakanani ukugcwalisa ubhavu owu-30 gallons uma usebenzisa leli shower ukugcwalisa lo bhavu. So bathi leli shower lithatha u-2.5 gallons, likhipha amanzi awu-2.5 gallons immediately. Thina ke kumele sazi ukuthi kuzothatha isikhathi esingakanani ukuthi sigcwalise u-30 gallons ubhavu ngale shower eligcwalise 2.5 gallons kwi-minute. Sibalilela ukuthi 2.5 gallons immediately linye. Ebese sakha i-equation yethu ke manje. Sizothi amagaloni lawa ekumele siwathole equals 2.5 gallons iminute times lo umele ama-minutes azothatha ukuthi kugcwalise ubhavu ngoba yilokho esikubuziwe. Lo G omele amagaloni ekumele siwagcwalise siyazi ukuthi u-30 ngoba basitshelile la kumbuzo wethu ukuthi kumele sigcwalise u-30 gallons, ubhavu owu-30 gallons. So singaphinde siyibhale le equation esiyibhalile sithi or equation is standard yalezinto y equals mx plus b, kodwa thina sinawo b, sino y equals mx kuphela. Y u-g gallons, u-mx lo u-2.5 gallons iminute times ama-minutes, m times x 2.5 times m, yabona ukuthi kuyahlangana. U-y u-g, u-m u-2.5, u-x u-m. So sizothi i-x axis yethu u-m for ama-minutes, i-y axis yethu u-g for amagaloni ekumele siwagcwalise kulo bhavu. Asiboneke amagaloni se 5 over 2 noma 2.5. 5 divided by 2 u-2.5. 5 divided by 2 2.5. So G equals 5 divided by 2 gallons immediately linye times ama-minutes ekumele siwathathe ukuthi kugcwalise lo bhavu. Uma ke sithatha le equation esizibhalele yona sizama ukudweba sibone ukuthi okay, uma uya ka left ngo2 uzonyuka ngo5, uphinde uye ka left ngo2 uphinde unyuke ngo5. Lokho kusitshela ukuthi uhamba amageloni awu5 2 minutes loyo, uhamba amageloni awu5 2 minutes loyo. Uyabona ukuthi nje ngifake lamachashazi ukuthi uma ngudweba uline wami usinika umugqa onyukelayo, kodwa uyabona la phansi njebe ngiqreshile nje asikwazi ukubala ngoba leyo area kuthiwa i-negative area, ngeke sikwazi ukuba namanzi noma nesisindo esiwu-negative, ngeke sikwazi ukuba namanzi awu-negative bani noma nama-minutes awu-negative ba. So sisebenza nje ngalesikhala lesingidwebe khona la engagqeshanga khona. Lapha phezulu u-10 gallons, ngeke ngikwazi ukunyuka ngifike ku-30 gallons ukuze ngikukhombise ukuthi graph yethu izoba njani. So ngizogcina mina la ku-30 gallons. Asiqhubeke kangithi sitsheliwe ukuthi u-30 gallons lo bhavu kumele siwugcwalise. So lo G umele u-30 gallons. So sike 30 gallons equals 2.5 gallons immediately linye times m lama minutes azosathatha ukuthi sigcwalise lo bhavu. Uma sifuna ke ukuthola lo m sizodivide omabili amacele ngo-2.5 gallons immediately linye. 2.5 gallons per minute. Nangala divided by 2.5 gallons per minute. Ngaka right ke labo 2.5 gallons per minute bazokhanselana. Kusale nje u1. Ebese ke ngaka left esokunxele isandla sino minutes equals 30 divided by 2.5 yabo. Gallons
times besino gallons i-minutes. Manje-ke ngoba sifuna ukwazi ukuthi mangaka ama-minutes ukugcwalisa ubhavu wa-30 gallons, sesizothi minutes it takes ukugcwalisa ama-gallon awu-30. Sizothi-ke sizoyi-inverter sithi minutes per gallon ngoba ama-minutes akuthatha ukugcwalisa igallon elilodwa qala, instead of gallons per minute njengosekuqaleni. So sithi-ke 30 divided by 2.5 gallons times minutes per gallon. Mase bayakhanselana o-gallons sesiyazi, kusale 30 over 2.5 minutes. Sithi 30 divided by 2.5 sibona ubani u-12. Lokho kusitshela ukuthi i-minute lilodwa u-30 gallons. Le shower igcwalisa u-30 gallons i-minute lilinye. Asiqhubeke-ke senze yesibili. Bathi lana u-Amen usebenzisa ithumbu noma ipayipi ukugcwalisa i-swimming pool yakhe entsha kokuqala. Uqala ngo-10 ebusuku ebese manzi washiye ewavulile ubusuku bonke. Ngo-6 ekuseni uyalinganisa ukuthi sekugcwale kangakanani lo swimming pool wakhe, ebese iyabona ukuthi swimming pool wakhe lo usugcwale wafika kuyizinga eliwu-7 4/7, kuyizinga eliwu-4/7. Thina-ke sibuza ukuthi ngasikhatsini la lo swimming pool ka-Amen uzobe ugcwele khona. Siyazi ukuthi uqale ngo-10 ebusuku ukugcwalisa. Ngo-10 lo swimming pool wakho ubu-empty bungenamanzi. Uqale ngawo ku-10 ebusuku. Ebese wavuka ngo-6 usu-4/7 ukugcwala lo swimming pool wakhe. Ngasikhathi thina kumele sazi ukuthi lo swimming pool uzogcwala mfi ngasikhatsini. Sifuna ukwazi lokho-ke thina. Ukuze sithole lokho-ke sizoqala ngokuthi F equals K times T. U-F umele ufull ukugcwala. Ukugcwala equals K. U-K yi-variable lethu esizoyisebenzisa times T. U-T isikhathi esithatha ukuthi kugcwale le swimming pool ka-Amen. So sizothi full ukugcwala equals K, variable lethu, i-constant variable lethu, times T isikhathi. From u-10 ebusuku kuze kushaya u-6 ekuseni nje bekade eshiye amanzi evuliwe u-Amen, u-8 hours loyo. Kusho ukuthi kuthathe u-8 hours ukuze u-swimming pool ka-Amen ugcwale ufike ezingeni eliwu-4/7. Kuthathe u-8 hours ukuthi u-swimming pool ka-Amen ugcwale kuyizinga elifika ku-4/7. Angithi thina kumele sazi ukuthi uzugcwale mfi kumthatha isikhathi esingakanani. Asiboneke ngoba sesiyazi ukuthi u-4/7 for u-8 hours. Sizo substitute kule equation yethu sibone ukuthi u-Amen kungamthatha isikhathi esingakanani ukuthi ugcwale u-swimming pool wakhe. Kuthathe 8 hours for 4/7 ukugcwala kwepool ya-Amen. Thina sifuna ukwazi ukuthi megcwele mfi uba u-K equals 4/7 kokugcwala divided by 8 hours ngoba kuthathe 8 hours ukuthi kugcwale 4/7. Lokho kufana nokuthi 4/7 times 1/8 ukugcwala ngama-hour. Uma sidivide kubabili nga-4 so thola 1/7 times 1/2 sithole u-1/14 ukugcwala kwi-hour elilodwa. Lokho kusitshela ukuthi u-swimming pool ka-Amen ugcwala 1/14 izinga nge-hour elilodwa. Thina sifuna ukwazi ukuthi kuthatha ama-hour mangaka ukuthi ugcwale mfi. Sibone u-full equals 1/14 times T. Full F equals 1/14 times T isikhathi time. Ufull angithi 1 ngoba u1 wokugcwala gcwala mfi 1/1. So ke 1 equals 1/14 times T. U-T as times nga-14 qala ngawamabili amacele sizosala no-14 equals T equals 14 hours isikhathi
Shuthi ukuze kugcwale ubusuku ngiphula ka-amen u-14 hours. Angithi uqale ngo-10 ebusuku wayeka u-10 ebusuku uze ushaye u-10 ekuseni u-12 hours loyo. Ebese uya-add u-2 hours kusho ukuthi usuku ngiphula ka-amen ugcwale emini noon ngo-12 emini ngo-12 ngoba 10 p.m. to 10 a.m. u-12 hours. 10 a.m. plus 2 hours u-12 p.m. loyo. La kugcwale khona kusuku ngiphula ka-amen. Asidwebeke 2 4 6 8 10 12 14 ebese asinyuke nala 1 2 3 ama-x values ethu ke uma ku-14 u1 qhubeke uyabona ke ukuthi islope sethu sinjani.